Puyana Hambai, sini media friends to. Sini Jarana subdivision, TISF lingway, kaisa press meet kena kami temu. Ini social media muka Kobrok Sahitya Parishad nai blog ni kaisa memorandum no chung tuina no ini press meet kena kami temu. Anjang jaga digi temu ini Kumlungdiri College ni Vice President BP ini Abel Devarma yang temu jaga digi ini Alin Devarma TISF College in Church. Saya buku sini TISF leaders temu. Jeng tini belai ke je boni memorandum CM no rumani apa itu belai jeng kak hamajak tahun hingga jeng TISF ay onan no organization student organization asal dini coba kayak temen je kau borok no jeng roman skill by sinan imbagai oh sang tini kebunga borok dukumaka kebunga borok case rokman besar aku dijagal ko jeng takano jeng sini oh coba no jeng sukses kayaknya ko tang hima jeng nuzaka tini sini mokol baik no tangi seng ngomong mayang takana jeng romi maka tang hima le jeng no kebung nai kebu ya jeng pula wansu tongoni sudu otul deber masong apa herok ni wansu tongoni tini jeng nu kahai sini Kobrok Sahitya Parishad nai belai kak kamu tahun Himalaya asuk irresponsible borok sak no intellectual ni wansu bo kebeng nani simi samung kaisa bui tansa no kebeng nani simi nayo jeng borok jotono tansa ngine kaisa dimana jeng haile kangkai tini borok no nungjau ka helai nai je Kobrok no Bangla bai tai Devanagari bai mas hidinai apa hai rok nene borok memorandum numano ang borok no tini o press meeting man me ang sanamu sungo sini TISF nenginai norok coba nokor maya ke eba dofani samungo basai maya ke tak kebeng di nene sanamu sungo aguligo tongtutoi asututoi sini borok ni duko kosto buzia tang di nene ang borno sanamu sungo sini student ni duko kosto rono buzia tang di nene ang borno sanamu sungo tami hingga asuk dini borok ke mokol lungiada ini biang ni people awene borok sisa wina yang mahake borok memorandum rokona nangka borok koijana borok ang semana musuh Sara Tripura genangnya Sara Tripura sa Kobrok sanai sudu Kobrok sanai simia Kobrok sayarogo Roman script no favor kainai tini borok sawi tongo coba kale tongayo borok boroni sudu kebengnan himida boroni samung abon maginai sentini press meet ni mandame sini Jarana subdivision TISF especially sin sanamusungo je oma haike borok tak kebeng thung ingke TISF jeng asubui tongla jeng aba hai dopani kebeng nai rano bo jeng kaham ke jeng sini buntike jeng answer nai jeng siwo ang borok request kayo borok oma haike tak kebeng thung borok buskano je thansani lamo je sini student rok ni musung mani no eba student rok ni je favor no eba student rok je nai tongmani no borok tak kebeng thung hayake jeng bo haina asubui tongla borok amo buji thung sin duko kosono buji thung borok jeng asuk dini jeng TISF rok jeng siang jeng survey khaina jak joto student rok borok tam paper khai Roman script 98% borok
Roman script fever kayu. Borola tangi kebungan nangba. Abu ni bagai, ang hai borno request kanai. Borok bongni a je borni a memorandum no borok saina hatu. Abu hai ke do pawo ulumulu eba tak kebeng tung. Asa sawina no, ani kono kaya.